Meda for mama na wase emo akwa ban fa mra Adepa TV so ene yedi nhyiamu die na kyese eyare hosem pa yan kasa ye papa Apostle Kwadwo Safo Kantanka ono ene ye kan say woda Kristo asafo ano na papa ye nyina ye nim modern power bo e wo my Ghana ba mfidia hodo a papa ye ankasa wa create kasa hodo a papa na ankasa wa ye ene niama papa no aye wo krom hase no enya asem keto akra na arehosem yese papa yi atona namo ewo ensiedo asemi ya arehosem pa na bre na bre bia no aya yeti se ye papa yi san ho samrone se African star ye nyina ye kabi se papa yi de oya African star ene ejasi edu ha sei ye behwetwe nkomo e de afa star ye kasa star ene shebre ensonso ye wo mu ana se ye kasa star kra na eyede ebia na unnim hu nim die bia ne ejasi edu ene ye behwehwe eho enkomo midi e de akosi aboaje wa donko o men kan for tap send fa ma o se wo send sika fra mo na ne de abo my Ghana mu tap send e be bo ye ankasa wo de abeya ne so be kwa Apple Store ana se Play Store no akwa download tap send e ho honom in process o maybe say promo code na wa Adepa TV e de ahye honom fiase e fire transaction a ye nte wo hwe ne mum no ye be sama bonus e de account because of Adepa TV a wabo e de ahye honom mame ko ejesi edi ho na ye ni enkomo ejesi edu mame mo akwa aba ya media e bibia wo ko oh nyankopon adam ye da twede ampo nyankopon ase ye hwa de ye kasa star crown ene den nyankopon hira obibia a wo hwe se da bia ye kasa star ya de bia enya de ketwa na ya de bia sunsun mo no onipa bia nyankopon ede ne ba asase so no ya de a nyankopon de ye den ede to no so na ebimu de edoso anase ebimu de eso chen ebimu de obi wo ha okuta 3 star okay obi sukuta 7 star obi sukuta 12 stars entino obi okuta 12 star bia no wo ye obi a obe famous person wo ye obi a wo ye nipa kese obegidin what you say wo ye nipa titiri okuta 12 stars yes okay entino eye ni diso okay obi a ne de na eye ade a nyankopon ede to onipa bia so a wode ba asase so nipa bia wo star nipa bia wo star okay but ye woni diso okay so what you say ti ye kasa star eye ade bia eheren okay eno na da wo so enti ye frɛ bibi sɛ animonyam so what you say enti onipa bia okuta star bia no owo den owo animonyam okay na enyo bia nso na ne de no etimi eheren sa okay what you say enti obi wo ha ye kasa star ene hyebra ye kasa hyebra ebra ya hye amawo ya hyebra ebi amawa ya hyebra e de amawo okay hye wa ya hyebra enti wo ba no ya hyebra bi amawa wo de ba asase we so okay okay what you say ya hyebra bi de amawo but star na ekuta wo no eno na e ba be kire nipa a wo be ye den wo be ye wa asase we so what you say na star no so no enye obi a na ne de etimi pie okay aya na da bia me ka se ba na wo ba no enye din o nemum ba bia ba be pie no e ho na ye problem on say wo chance ye acheche star mu no o ma figure bi numbers as it 12 ne pen na wo chie mu enema obetima ma figure no obetima asena sisu biem na wa chire mu de amaye de figure bia na ne star dom ba bia be kwa akodu na America no se bi ye ba no physical kra on say obi ti se o man panyini obi o man panyini obi ye nwumtuni kese obi ye me fan say minister MP wagidin sa nkofo no omu star omu kuta na nyankura star okay enti star na me ye hu nipa wo ye enti wo hwe bible nkura abra your friends emrantie na na omu esere no so no bible so mu say nsonoma bia ye den na sa nsonoma no ye different enye say no pe ne nsonoma na apio
but sa particular star no na eso chen other stars ni nyina enti eno na mo hu se yawo nipa bi yawo nipa kase bi yawo nipa titiri bi okay so what you say enti nanya Yesu ne star no kwa na pie wo na star different but no so chen enti eno na e kire nipa ya den yawo na wo ba wiase enti omo ye den omo tracy omo follow star no okay eko hu ba bi a yawo Jesus what you say enti no se obi wo ani ekuta hunhum bi a na se wo ensonoma otumi ehu se enipa we oba be enipa kese se bi obi wo kora ye wo na obi betuma behwe na anim ehu se akora oba enipa kese otumi hu because ebo ne mo maso okay na se stand na nkasa ye be wo no na ebo mo da bi wo di fru ma me yam na ba yo okay ntina me kira wo se onipa bia obi o but obi wo ha ba bia ya wo no tama ya wo no ye gifri ni nsam tama ya wo no nipa wo je wa wo kura no so kuta aya otumi gifri wo nsam na de nyankopon de ama wo se wo ba asase so wo ba be ye de yetimi gifri wo nsam na adenti na Yesu Kristo nyankopon ba na ye so nyankopon ba na nyame na na yi ni so magi wi ase nkwan adenti na Herod epe na kuna ye ni dwane ye okay so nyankopon ba ada na ye ni dwane obi pe na kuna ye ni dwane ewi ase ye fra bibi protection ade bia wo hu se obi ekuta ode ba ya otumi epie ye wa be star wagidin no wabɔ ho ban okay what did me chere na se star na nkasa anse na obeye sa star gidigidi no kra wo se wo bɔ star no ho ban na me chere wo se sabi ye wo me fan se Jesus de no se kopie evil omkuta evil eye omo no mu hu se star na pia nka fi se de ne besi enti no nipa oje wawo mu create meje okay what you say na ade e dangerous no ye free bibi placenta awo akirade sa awo akirade na I say map wo onipa bi awo ba asase no wo ba asase so no o spiritual map awo de baye na placenta na awo akirade no enti obi okuta evil eye bia no se obetima hwemu sei obetima hwe placenta ni sei awo akirade ni sei ehunu wo star ehunu wo shebre ehunu de oba be nyina e wo wiase e be show define say obi a oye evil ana oye baifo ene yawo ene ye de o placenta awo akirade ama ne say onfa nkosie wo ade ne besi nese obeje star obetimi ayeden asew enti ade a eye dangerous wo say enipa ma na ni ko no say ye wo a nipa wo je wa wo no number 1 number 2 nipa awo akirade ode be kwa akosie no number 3 very dangerous number 4 wafunuma ye twa wafunuma nipa ode kosie se okuta evil eye no so obese wa eye simple na je say wo wie kura ka be ya ka je wade na wa je wade da bi na say obi wo hokura sabi yanumfo mo ye no mai obi wo kura wo ye na woni obi aye connection say awo akirade ne yemfanya den ene hospitals ko mo fa ma o yes oma hu de be bia enti no bisa say fa hefa okay enti bebre wo ha nkofo bi so de eye ade kese pa no okay enti no omo mani nkosa ade no ho enipa nso a de tosu biem o dwale okay obetima je o shebre okay obetima dumo star o hwe tete na ni efre yale bi sa asram se wo na se wo ba ni isu na se nipa no kuta sa spirit no na so betwam o dan na chi no te sa akra no kura isu a otimi de ye no meboa bonsa na akra ni tia kese obi wo nso a okuta sa spirit na nkofo wo a no ahye da akotwam ana se wakosra wo mo obi obesra wo akra na eno ano no onya besra na ade akra ne de eba otumi yeden etimije ena nipa wo dware no obetima age obetima age akra no obetima age na se yen hwe nipa obedware yes ntina ma kire wo mu no
awo ekira de wa funuma ana de wo dwale no obetimi ana de oje wawo se okuta ho fia obetimi de asewo enti obi wo ha bra wo bre nyina nya se wunyini ye na ye sewo ya sewo dada de wo de ba na yaje oti ase yaje wo panyina firu nsem ansa na wuti wunyini nyina no wo no de wo de ba ye no hwe nya den hwe nkuta obi obi timi he wani ma hu sawo obenya wale pa da chi wo be wale ni pa kase otumi ese no yen sha de ye de ba yan kasa yen fa ne se ye kuma wudi mu kura se na wuti mu se obi wo mu a obo ne ho moden pa ye hu no e wo si ni twanim but say ikofu ye wo nkofu din normally yan kasa ya bra bomu kwa he stars ni bi a obi wo ho no obo ne ho moden che wo bi a wagi din pa but yentimi embo ni din ma no so sa ti sa ni pa kro no won bi agene stardom ana said de odi ba wi ase no no de oni yentimi mbo ni din sa on say ye obi ane ne de obi wo wa sabi ba bi a wadu no ontumi ntra biem ene ye obi won so a kwa na oye den oko because oye ho adwuma okay last na me tie kwa kuma no ka asem bi se enye mama vaida na ebua no akwankyerem ene mpaibu mu anka ba bi a wadu no kontumi no because unya pie se ya enye wo fie nko a sabi number 1 efie ho na wo no enye obi a na be ne de se waba be den waba gidi waba star na se waba nipa kase obi a na be ne de sabi obi wo a ne ba anya sa we no enti obefa ho adwene enti na me kase obi bia wapagya bia still a wo ko nanim bia no bibi na eboa no bibi ebo na chidom bibi protect no san kofo bebre unim aboajoa kofo bebre wo mo dia wo mo de baaye no ya je afiri wo mo nsem okay bebre nso ya se no ana bi mu nso wo kra wo mo dia no kra no entime mpie ya ku wo mo meso pe ba bi a destiny wa eye cemetery na wo eso mo ma wudi da kofo bebre o ma nya obi amwo mo osunsumu enti die nyame de ma wo mo no obi hu ye se wo mentena ho now meye ye because obi wo kra wo ye wo fa bi wo ye anti bi se bia wale ye de awale wo anya bi da na wo aboajoa nyame ahyewo no nyam wanya odefo ni petitri bi so be wale wa mi bi sa o se nipa no kuta evil spirit ebe ne de enye ne de enti eba ne sa na odo be fa mara kwan so obepa kwan bi so do wa ye den afa ana abusuo na be pie mu no so no eno kra na number 1 okay de awukuta a wode ba na different from emra ene apam ene nome a ewo fie ho okay what mase de awode ba na de enye problem no ba bi ababa be pie no efie na be pie mu no ti na mpanyefo se ya wo to esie so a enche no aye tenten ne kwa wo to amenem a because your family bi wo ha awale ani ho okay emumba who fed into sa family ni yadum star na e wo hono na eno no ya apam o no ya apam eda ho okay what you say ebia bibi koso ansa na sa apam ne beda ho enti na bible say oka lamentation 5:7 no se ya gyanoma ebone na omuni ho ne ye ne etuo mbone so ka de edafie betimi afight wa ma de nyame ka fa ho nyina de bekọ akohye fom wa enye obi amoa wa enti na am say when your battle is from your home efie na ofiri mu no efie bi wa yenwale o efie bi wa yentukwan o eye da ho utukwan wato den wato mra na obi a ofo mra bi anso mra ye den enti obi wo ho a ye be jeli wo spiritual ba physical ne na mo wo ye bibia enye ye enti wo no yentukwan na wo atukwan na wo so wa enye obi anya den ambo amisi obi atukwan a sabi onya take it crank obetwa abanzo onya Mr. Mankwa me ofase wo se ni sika bane de awie ni project no eso de bia me ofase ka mane wo problem enemremu na monte tap sending ka no so ne de tap send here easy fast and secured way ubetimi send sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa a obaye ne say kire ne se won ko app store na play store on download the tap send app no or download ya ebebusa nso promo code o ma de pet TV nshim
obenya €5, £5, and answer $10 on his first transfer. And you make quack friend a catch them. Tabi minyanwe. Esanse tap send at the good news aba. Tap send the giving the customers won't or the tap send wallet aba. I know about anything. So your customer who you cases here. Ubeti mi ako tap send app no create wallet also. Enti se rate ne kosora now the sika ko gu wallet no. Anase mpo ubeti mi atu susun kakra. Enti abre sema ope so send sika ba Ghana no. No anse wa send sika na ba Ghana. Anase oba o my Ghana mu. What in here you sika e wa wallet no no. Tie. And you said to say you use momo Ghana heiru. Sa pepe. Se si tap send that trainer shim. Kopium wo United Arab Emirates, Netherlands, and Austria. Tap sender na. Papa no. Enkoye kura watu kwa wa obi te obu ho akonta watu kwa de waye ba wo brechen asoli dan makura ye wono ma bi wo ho na se wa ehu a di kan me ye ncheki ufie o efie bi wo ho a upie ne wa anya obi am protect a ye beja okwan because ye mpesa star na ufie ho ye mpeka ne ufie ho wo fa kwaku mensa wo fa ya hwani oyeye Una na yeyi. O fa yeyi. O papa yeyi. O mami yeyi. E na opese o yeyi nyame ya wadom ukuta ni monyam. Entu be ka nokora ye wonkofo bi wo ho a omu pie wo krom ha utumi se enipa we star obehu ana team ni ate no. Obi otimi se nipa wo nyobi guide no. Aboa na kaste wo da so ginam anyomtofo bebre nkofo bebre omo ye actors actress ne actors omo nyina bebre ewu what you say enti no ma bi wo ho a there is difference between Christianity and spirituality. Life is about spiritual. Life don't give you what you deserve but what you fight for. So what na o ebeye enkachi enso nyame de ofa ne bo a onto ne ntem nyame de mira ne na eden abuburo kosua mera no so na se wada kure benya no de ere na wugina okura hu so no wada wa na ebenya no de ahye wonsem. Life is about spiritual because spiritual na control physical abwajua spiritual na control physical enti sa wotena ho na wo de ye wo se wonye hwini ubedi udok no kwa ma me fa papa apostle de ne mrem na ka me ka bibi e de awurem hwe papa no o yini pa ba onye nipa okuta spirit ankasa do de ba na odene but nipa ehu mfa so e wo no so neso no ankasa ne ye hu no ankasa ye obi wo ho a wo ho odi free ni maame yam na ba yo oti ase but onyankofo bi boa no ansa na etimi ye den ebia oto we ye nipa kase pa wo nso ne waso but uni etida bia me kase ye nuanum kramofo mitu chamo omo because kramoni awo ne ba boko akohwehwe akra ne hyebrem ahwese akra no animonyam be ne da no so den na ode ba no akoye den wabɔ ne ho ba ye kristofo ye di no madi agoro wawo ne ba kra no eno ane se wa ye adore no aye name ceremony ni debe na okɔ ne ba bi obi wo okra sabi oje wo ba aso ni akra ni di agoro oboa o tafra akra ne esrade what you say obi kura timi de nsa fa wanim ye hu no ma bi de obi timi de nsa fa wanim asa e joke wagiko nti obi wo ho a wo ba ye no wo de ba ye wo ba ba bi abepie ye no wa anya obi amoa enti Jesus before ne destiny no anasa ne nsunoma de timi pie no Joseph na de ni dwane ye wa na de wusie obi a wonam ho wa na de wusie na yi hu pie ye bedum uja ye beja okwan what you say ye de ni kosie ama nyame ekum Herod ene nyame yi ne ho adi kire Joseph say abofra no de open akunu no akora no ne tamfo no wa den ti yemfa ne den ensa mfa ne mra ye wono ma bi wa meka no kora kire wo say se wa anya obi amoa wa upafa star 100
Opa, o destiny nso se den. Wo de be kwa akwhye fom wa abra. Emfaso bia anya den. Emma so. Okay, yen sha de yi. Say once I walk shebre and a star. Ye will be a yetimi wo no. Ode ne shebre ba star nka ho ana. And will be oba asase bia no. Star kan ho. Wo de shebre ba ne na star e kan. Nyankopon amfa obi ama asase so keke o. Okay. Level. Bia o purpose. Ntine yesi ahemfuchiri ye no, ebi di debi echi. Obi di ye ba akope. Eso ye bi kese, o ye bi nketo. Yes, obi ane ne de. Okay. Oti ase obi o ane de keto ano kura no wanya obi aboa no. Ama na ye kese. Wanya obi aboa no ma sebi ono no oye okay. Because when nyame de ne den akogina. Oti ase on san kofo bebre wa yaje yesi o yaje ne hyebere. Oti ase eno na star no ye ka no obi ane star no yesi ye hyebere. Hyebere ne de ye bra ya sha obi di wa asase so. Ba star no ene ma yehu de wo de ba ye. De ekuta wa wo de ba ye. Say ya sha o se bra bibi. Ba de se bibi ye den. Ekuta wonsem. Ti de odi kuta ene ye wonsonoma. Eno na ye ka no say we eye ne gift. Okay. What you say? Because eno na wo de ye den. Wo de ba ye. Like the nimonyamo no etimi dua no soa obi timi be hetia obi timi kwa warepa obi timi all of the sudden ye hu de be ye na adum afi oboso kra embo biem eno On say ye wo family bi wo ho a na medical a kire won say saa de ni fie ho ti say wo benya bi a e wo say wo do na ye den esi from na wo bo ho ban wo bo awale ho ban because wo mo abusua ni mu no e bia wo ba bia waduru no obi antimi nya den tina say edomani sande o so ntakrache nti wo say nipa no say wa anya obi amoa an guide o maame say ni me ka say be say 5 days ni e na obi ba me nche na me hwe no mamu ma no e na me hu say wo be kwa yie bi wo krom e be ya nka jaiko because okwa na e be si wo na nye wantie o enra me ho na ofre me papa we de fambo na e cha mi o na wo ka asema me nko no na o me maame mo frefrem ti me ba na entokwa pa me ne me maame nua bia benya no ama me maame nua na ka chem say me kyerɛw afiko a yedua maguro ɛna ɔfrɛ me ɛna ɔne ne maame frɛ me o ɛka se papa we de wada wo ma wo ba ya so ade ntie bibi fa ho ɛna me se maame ntimi nya bibi amfa ho because ye fe bibi warning prophecy ye wade bi wo a bia menkwa ha menka se me twam me breaki wo Yesu din mu na makɔ ubewu ye wade bi wo anya me twam wo Yesu din masɛm ade bi wo twam a ntwa because ye wo level enti nyame se menkwa ha menya ade we enti yesi mendi fufuo no bi di fufuo bebere mendi na nipa ndi fufuo na bra wo se wo Yesu din mu me di Yesu moja twam medi na wadi udi abewu woti ase enti ne Nyankopɔn ma ye nyansa no eso adwene na so no den nyansa da bia me ka se ewi ase eno ma se onipa bia wo hia eye miensa number 1 Nyankopɔn God first God number 2 wisdom and number 3 money sa number 3 we ni nipa hia e wo wiase na number 1 God number 2 wisdom kraba ansa na skaba because unim nyansa ye ma 100 billion e be hye ansa na nyansa ye den aye adwuma ti no bi ka se honam no wiase bibi nya adwuma se honam na biro se den o mo ka ne se o mo se adwen ni nya adwuma honam ne na bere Yes, Apostle Kwadwo Safo. Papa Nyankopɔn fa ne kransie ye. Ye unim niema hodo a waye o my Ghana. Ono ne stardom no, ana ne star no. Etimi hire ye, said de bia no. What can so African star? Ne star etimi hire. De bia me ka se wo ho. Ewi ase. Ye wo to amene mu a wo che. Ansa no waye tintin o. Papa yi. Si ye woni tu sie so a anka enche. No waye tintin. Ba ye wo to amene mu a de bia me ka se nipa bibini wo ho Nyankopɔn nim sane ya adwene tie enti na oboye tuntum no ye kala ne ya adwene nyina ye pɛ yes adwene ye tuntum yes because sa papa fa ne se okopie Japana kade na beba opese oboa o se me pese mu nsomase na mu bie bibi ti se school na me nkyere na mo ntwen
Emma me and quans. Where are we? Correct. Oh, papa, dear. Oh, no, any papa. Oh, papa, dear. What you say? And to know maybe what met me, I say, yes, a bema baby. Now, Yamekra na abuana no wetin kakra because baby obe pie no. Oh, enye papa. Oh, we fake. We enye say. Oh, ne ka anya papa, ne ka anya sei. Nanso buroni na ye dia. Papa. Epie ba ye na yanso na se. Ya moa no, enti na me say. Dia ode ba no nye problem o. Okay. Enipa ba be pie o mo nsem. Ah, se na o mbe so mo no. Eno na beboa ama wo timedu akire o. Ti hwe papa yi. Eno man ko pese o ye no. Metimi aka se or the 70% e de kwa asamado. Nema na opese wo ye no. Dia wa ye nyino san 70%. Or the 70% eko. Eno man ko be ye no ho. Eno man ko be ye no. La na me ka bibi se me fa ne se bi aban na so na se. Okay. Ye pese youth ni nya adwuma e bi aban na so na se na e bi ehun se we de ye kurom ni we de ye moja ye mfa contract bi nya den. Papa ye uba cars ne be say 20,000. Na ye register na youth no obi amaji bi no mfa nye adwuma na onye ses na emra aban na mu na ka obi a ye we ya na ka obi mu nso esua enti we wie na we nso ko bie ne shop na ofa nipa ne bi na nso wo kire o ma nye anima na ye ko o ti ase na ka obi nso de bi ye adwuma we ye adwuma na ka enyina yakọ yanim but baby a obi pie ne de o fra ya ise nkoto o pa fa nkoto gu bucket mu o pa akọ boliga san bra baba no ba akokura mpie because wa be try say obi pie no ye do be san atum so ati ase enti the American say se ye de ko huhum famu a onipa bi a wo pese obobra na otimi reach wo destination no wo hia ensa emu oduro e be support you wo hia obi a obeye no ma de ayeden e de aboa wo obi da bia mka se nya bibia na reba break and go obi abompa ye saa wadwoa wa boa fa ma da bia mka se eye sunsum ene ye de bobra wo mo sha se se mo bo abayefo otu ba kokora wu tutuo ene yeso nyamija nyame aprada na wasole dan na wotim na wo bo nyamija no woni abayefo na na te wo bompa yo na ye bo deliverance na me kam na me ya no me jeni mu o team na oda form na wo sofo si me twam ma me ko that night no kura afi na sunsum ni ha o kese ubu a wo da wo ho abrabo na ye bo no enye me twam asem enye break asem you need spiritual direction what you say also be kire wo kwan obi ye bibi editor wachi ye wono ma bi wo ha say ya amfa amwa wa obua wodi nyame beye obetena asori dem atua wo tight abo afode saa ma wadi hia wu na okra na meka kire no hwe nkofo bebire o meka no kra kire o mo sha asese o mo ko asole no enye ne wo menka asa asole ye boni o wo sha asese o bo mpa ye enye ne wo ye wade a direction ebetima ye ne simple no opa bo mpa ye 100 years emfa na okra na meka kire no obia na ba asase se oba be yeye enye obia ne hyebre but ye wo obi o asa wo no ukuta bibi na ade ba ya wo hu obi okra wo da yem kura no utimi hu beso da na wo ne ebia nipa titire wo ne president mo MPs nyumtofo akese na no mo nenam eno no kire wo da achi hu e kire so wo ye nipa kese wo so te se wo mumu ba ako wo te ase beso da no nya sika saa anyway no ye beso da na hu kura Ghana ha eno no kire wo de nyame ahyehya ma wo de ba yo ba bisa se dai papa no so ebe mana nya bone no kwa na mo so ya na abem wo be so da ya nya sika saa ebem wo so da so obi ewu a any 2 days nya afre se asuma si ewu mebua bisa on sa de ntina papa ni mbem efie ho no ye ma ni mbem tumi bi wo fie ho ti na se efie bia mensa ye den bibi wo fie ho a emwa ema okwan ema okwan gise wo hia ense mu odene gise wo nya obi obeboa wo aboajoa fa ha emfa ha jiwe dware
aboadwoa we na eba wo enti twe ho so nya spiritual no guide o no oye no ma de ma o na aboa wo amade nyame aka fa ho no atimi abem obi di nyame beye sa wawuko obi di ebe sa wasafamo what you say enti anoma bi wo ho a yemi yani nawo nyenye bibi nya den emfa ho enti ne nananom na omko omani mu ye fre bibi ebisa oni mabisa de a eza wo kwa ko bisa o shebrem wo bisa a shebrem ahwe si bia o shebrem sitie wa hwe o shebrem da o hwe we wow nya na me hwe ma enti on say ye hwe ma wa no hu left and right no hu say say na ekoso ma brabom say na yesi na wahu ne obeye den obeye enye herba bo sambo mpa bo ka wa bosa 31st ukogina ho na afi e mafi afi we mediye am ye hye nkom hwe oyirugu so sese kura obere chan so le dem akura afi kura na wo mo brewu ehon frema mpo emfa na humpo kom sha ye hye nyina no abem obi ti wo hwe aboadwo onim o tena wa edu 31st ya o de ya ahwe obesa akogina ho ba bi okogina ho last year o sen kogina ho afi we last year na anye ya this year de be den o sha ase kan ye ne o ma me ne di kan sha ase no papa ne di kan sha ase kan ase be yi sa time na wo be say 5 years when you do be 30 years up to na enye yi da o papa nso wabo akokora wi da be ne be yi obi wa kra before be yi kra no wa ye den wa ye mere what you ase enti e wo say utimi solid now we discover say no me fie de na wo ho me fie awale ni ho me fie sika ni ho me fie ye ntukwan me fie ye mpagya fuani ko achi wo obi a wo hwe me wo de fuani ko obi hu ne wo ho nese wan kasa kula wo tina se di na wo sese a obeti me hu de da bi na wo ti osisi afuani ko ma me fie no papa fie untimi hu de wo ho me bisa ende etu untimi hu sa efia pa de e ma ho fe pa bo mo nwale ndu unim entu nim se fia para wale da obe wale nanso ye da akwa abede untimu se fia ho de enipa wu ntem nipa nyini nche ofia entu ntimi hu entu ntimi ntrance hu se efia se wo age bia uduru pe ada so benya diabetes ana cancer ana stroke entu fu ani nto form wo fa wo na na so nso enye stroke ne kun wo fa so nso enye stroke o papa enye stroke o nua panyini enye stroke efre bibi bloodline eda ho ti nyame ka bibi afa ho se den no anyi obi ambreki saa de na ama wa de odi ba ye nyina me ka no kra kire wo se wo de be kwa akwasefo mu ye wa de bi wo wa tena ho ma so mfara no mfa ho o nyambe ye o nka achi wo nim sa wo yale yale na wo yale no wo ko hospital doctors wo hu hwe wo so wo bre wo sofu woni ani woni tumi obede be bo se nyame be ye obetratra ho amu wawu no aba be gina kase nyame na de ma ono anso na agiye no aba preach oyi ase owi ano ma ye den awufu soma ma ni akoja okwan no abetra fie no odidi wa abere bia yale na wo yale sunsun bi na eden eta akiri anka bia mehwemu anka mehu na ma ye sunsun ade yapam sa sunsun na from ho ato ye wa yale bi wo kra aboadwo ma meka no kra kire onu maduro kra afi na yale ne ye den ye kase ye meboa kanokre obu anum yale onum aduro no kra o se eja menum aduro kra afi na akonya ne yale no eno na e kire wo se sunsun ye den yale bi a onum aduro wako hospital ya o den enko no eye sunsun na ta kire okay eja ma me ntawasi awon mo ma me comfort tap send fama ahwefo a mo hweyin se wo awon na wo send sika every amonane o send for mobile money ZPay bank account tap send and I made him one dance here the amount what the abayane se be kwa Apple Store and I say Play Store no ka ko download tap send honum in process me bisa moko no wa de TV the ashe honum we fi ase I send this carry be ye nti wo hwe ne be some bonus the account because by the TV a wa bo the ashe honum just you do and I'm bisu amena no kasa no mama ko apa na mbisa ne say the last word na ye and sorry so papa they say your last word that it chat to the last word ni say bi kasa tinto on top onko okay de obetie na obetie de ontie no ontie say bi onipa bia na ni abere opese obobra
a ono ehu ne ho se onye nipa ketewa na enso otwe a entwe otale ana ayeden saa nipa no a nani abre on frame me number no me number is 0244 841845 and any number me use 0244 841845 na me wade a friend spiritual checkup a be hwe nipa ne hyebrem your information amaje tie be hwe o hyebrem ni ahwe se de na di wachi de na ekutia de ntina onko a be ma bi abo abrabom no okọ de ntina onko a ba bi obi awura na yi ama no onko akowura ho a na ho ye obi ahi obi okora ne de no aboajo a onye obi ahwe nso na ne ho ye ahi ne ho ye ahi obi unye obi aboni o enso no nipa ho ye nipa ahi ebi wa ne nyina ya attack o enti saa nipa no ye information bi amachi wo ho ne ma hwe o hyeberem ne ma hwe se de na ekọ de na eba de na di wachi de na ekutia de ntina saa no ma na ekọ me hwe wi a mebo amane me wi a na ma ye ho adwuma ye den se ehaw amane de di wachi de enko ye bia no Nyankopon be fa me so ne ma ye ho akwankyere de aye den abrabo eyesunsum ntinam say life is spiritual. Life is about spiritual. Life don't give you what you deserve, but what you fight for. So tana ne be ya me pacho ubewu ama yakoye ewufu som e de ama ama aye nkwase yi ama anum nkwase ansa aye edi nkwase aduane wo yi ase nti nipa no se nani abre a on frɛ number no o si eja me pese wo hwɛ me hyebre mu ma me eja mpese wo boa me problem bi na wo a hawa wa ya enkwa wo de ofrɛ me no bedi ho nkomo se ofrɛ line no ma me pacho betima send me message e wo WhatsApp me no me tie ne kama me no bedi nkomo na Awurade Nyankopon be fa me so aboa wo Nyankopon hyira obi bia me chia me sister Akosua Jennifer o New Jersey me chia no nyame hyira no abusiafo na ha ene de enejumadi no ebese Jersey edu na na echeche enkomo no bidi e de Akosua boajewa donko tap send the boy echido makram Mr. Mankwa, me wo fase wo se ni sika bane de awie ni project no. Eso de bia me wo fase ka mane wo problem. Enemre mu. Na monte tap send nka. No so ne de Tap send ye easy, fast and secured way. Ubetimi send sika free amanone. Aba Ghana bank account and as a mobile money account. Untia transfer fee bia. Sa, awo be ne say. Chira ne se won ko App Store na Play Store. On download the tap send app no. Or download ya ebebu sanso promo code o ma de pet TV shim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa friend aka akire tabi minyanwie esanse tap send at the good news aba tap send the gene the customers wonti or the tap send wallet aba no be ne say so your customer wo UK sisi a ubetimi akọ tap send app no wa create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo betimi atosusu nkakra enti abere sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o man Ghana mu a watimi ayusu sika e wo wallet no tie eni set say yusu momo Ghana hayru sa pepepe se si tap send atre na shem kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no